Chief Minister Pulal Duaman CM Special Package chu ZPM mi le sa chavin andong to don anga soi chu thudik lawani a hetiang hi sarkar anga an kalphung ani lo ti asoi. Mizoram State Healthcare Society ho tu ten Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui me ka kum khat chunga sarkar sum sen chu chengwai bel se za som ruk vel ni turarin ani ti an soi. UGC inzirna muna inthiarna lein enshan na Chanchin tizia tura in kai shwaina thar adwan chu Supreme Court in thule ma kalpui ri lo turin ati. US in insum don ton na chungchanga Canada le EU malak dana alung oilo thua soi. Zonet Cable TV Pvt Oliflal engzami kani Chanchin Thar Tualchhung thlang u. Chief Minister Pulal Duaman CM Special Package chu ZPM mi le sa chavin andong to don anga soi chu thudik lo ani a hetiang hi sarkar anga an kalphung ani lo ti Zonet shil. Tun naya lunglei not bial to MLA Puvimal Somtruangan ZPM Southern Headquarters lunglei pisa in khoma MLA te an thut khom thule Chief Minister Pulal Duama ZPM ani thu asoya chumi ani awang chuan CM Special Package chu ZPM chavin andon to tur thule Special Package dong ve du te chu ZPM ni ve mai tura asom chungchang zonet zona changin Chief Minister Pulal Duama chuan hetiang hi party a rel a omlo shimshima khatiang kha rel chi po anilawa an kaldan anilo ti asoya he thu soitu MLA hian a MLA pui a chian tenen ti tinan an lo mangpo ani thei ti asoi Pulal Duama chuan ZPM chu kalphung thar mi pui sarkar din tura intiam anni a an malak na sangshanga party anni na awanga in thleibik na an nei velawa hetianga ril result taka an kalmek lai hian CM Special Package le thildang ham thatna dong tu zinga ZPM ni po alo ngai lo hi tia an party mi te lo wan khum an omve china hei hi party mi ten na anti ve deu china an bia du MLA ten na lo wieder ve chin an oma tun naya an MLA pakhatin CM Special Package chungchang asoi po hi an party mi ten hem na abi kin abian mi pui ten hem na atana soi nive mai tura an ngai sakti soin sarkar ang chuan party mi chauti lam chu an kalphung ani lo ti asoi. Mizoram State Healthcare Society ho tu ten Mizoram Universal Healthcare Scheme kalpui me ka kum khat chunga sarkar sum sen chu chengwai bel cheza somruk vel ni turarin ani ti an soi. Zonet Zoram Calcium Program in akom na a Mizoram State Healthcare Society Chief Financial Officer Dr. Kelan Hing Lawatsuan min Thengkhan Max Noya Damlo mi ching ruk sang riat somni panhi in enkol na sen so chengwai bel cheza som panga point panhi pakwa pek chwa ani to a damlo bil pek chwa zinga hian bi pakhatin tumni le a ayatam bil thelut a om theya wangin damlo za dikta kero shat a harathung ti asoya kum khatatlin chuan Max Noya damlo in enkol na sen so chu chengwai bel cheza som ruk vel kai turarin ani ti asoi. Dr. Kelan Hing Lawatsuan tun din muna sarkar na thok nget ba ka provisional employee le co-terminus contract employee chu anvain mi ching thum sanga za somruk pali an oma heng sarkar na thok te hian thakhata maksa sum an chhun lu chu chengwai bel chekhat le noi somriat pangavel ani a kum khata chuan chengwai bel se somni pani vel atlin be sei ani ti asoya heba ka hian sarkar na thok pensioner atangin max zom mi ching khat somnga pasari an ommeka thakhata noi somkwa pangavel an chung lu ta kum khata an sum chun lu chu chengwai bel se som pakhat vel ani a heti rual hian sarkar na thokle pensioner te din hun chu chereng ani awangin adang lam foti asoya tuna hian Mizoram puma golden card nei chung ko nuai ni singkhat sangruk zanga somriat pali an ommeka chung ko pakhata golden card nei an chuan anei lo te po in atla chopin golden card chu siamtir thei ani awangin max chor thei za dik tak chu shat ahara Mizoram mi pui zinga max chor thei hi an thanem hle ti asoi. Mizoram State Healthcare Society ho tu te chuan tuna hian Mizoram chunga mi maldam do in som paruk le daycare in max anzom to a heng mi te ba ka hian mi maldam do in som vel nen in biak na kalpui mek ani ti an soya Mizoram sarkarin max kalpui na atan hian grant in aid atangin budgeta chengwai bel se som nga ada a hei ba ka hian tu nai khan finance department atangin chengwai bel se som thum panga mu ani a damlo te in enkol na sen so chat lak om lava finance department lamin an pechuak zungzung chen chulom omanti thu an soi. Marina lal chan chwai tanshil veng puitwal thi dana thudik highland putin vo in khan justice for Marina group huai hotin aizola kongzo ani kong hi chomhadar som pakhat le achan vevela changkhan vai vako na changa zo chan ani a chan Maria chovin
chan marikon Millennium Center tuale vanapa hall tuala inkhom toy buat sai ania kongzo tu te chu Marina lel chan choi tual thi dana thudik Highland Putin an awrwalani kongzo channa vaivako na inkhoma kongzo hwai hottu Justice for Marina Group choi tu te chuan Marina lel chan choi chunga thidan rap thak thidan ten Christian State athenga moilo ansa khwanen po in me lo tak thila thleng chuna anti thu an soya tunua hetiang khoparap thak thina hi athlen to lo nan chan la turin mi puite an nge na Mizoram to Christian State anni ange ya pathian nung betu anni nalantir turin an somani Justice for Marina Group choi tu te chuan Marina lel chan choi tual thi na chungcha nga pulisin nu chuina hun ni somkwa an nei ni som ruklin ma a an chui chuak chu lom thu an soya heti rual hian he thina hian PRLP ka chawai nam noi an ring lova midang in nam noi omte chui chwa sak turin thu nei tu te chu an nge na Marina lel chan choi nau pai chu khoya nge a ti zotin azong chuak turin police ten ke an pen do nem ti an zota note chin an shat ma chuan Justice for Marina Group chu an ngoi mai don lo ti an soi Assembly Speaker Pulal Biak Zaman khovel mun sang sanga cheng zo fa te chu chakle zwala an theinan in ngei tlang taka turin acha Zoro General Headquarters in Voina Chin-Lushai Conference voiza som thum palina lalthan hola auditorium an buat sai chu Assembly Speaker Pulal Biak Zama hian man puya kumza chuangkal ta a namlian le chakzok sap hovin anbe awangin zofa te chu anram nge ya ti luina manga obbe anni a anma ani run tu te chuan chuang thuma anbe awangin hun sang sanga chendar anni chu namkhat anni ti an sha chwa nu a zofa te din hun siam fel turin Chin-Lushai Conference chu kum sang khat zariat somkwa pani January ni somni pakwa khan Calcutta a Fort William a ko ani a hemitum hian zofa te chu namkhat anni awangin ro rel na pakhat nuaya tura da khomle remti ni ma se chansang sanga wangin hlotling talawa andu reng wang dilovin India Bangladesh le Myanmar a chendar anni tareng ti asoi Pulal Biak Zama chuan hetianga anmani optu te ramri siam chopin adai dan rei to awangin zofa te chu an chong anril rusu khlek an hoi herle an ngai san zong thlengina in anglo ta shet sheta heti rual hian thla khat unau chul khat kwal na chu andang lam thui thei tak tak lo thung ti soin he anni na hi vong him zel tura thei top chwa achula hetianga ni meklaya unau inkara in huthiam lo na thleng thin chu thil poi takani a Myanmar a zofa unau te inkara in chem har na le nun na in lak sak thu thang a thin te Manipur a zofa unau inkara tho ho na anging le thin te chuan aril ru atina thin thu soin khovel hun sang sanga cheng zofa te chu in ngei tlang taka tum turin angena Tripura a zofa unau te po lo in ngeya lo changkhom tlat turin atsa ani Inko Mizoram President Puar Sangkoya na Kaishuaya, Advisor to Chief Minister Pulamwan Puyapunte in Pum Khatnati Tupui, Asoy Nu Asoy Ho na ne Tsunzom Ania, Zoro Vice President, Puef Murbiak Velabaka MZP President, Dr. Silarem Ruatale, MSU President, Pubi Lalkong Exwala Tepo Intu, and Soyani. Congress Party in Indian Air Force kutaleng puiram shalchung changa thudik tak puangzar turin Mizoram Sarkar an phuta until phut norna naktuka kong anzo don voina Aizol Press Club tu thar lakhom tu te an kom na a MPCC thupuang tu Pulal Biak Zama chuan tun naya Mizoram mi pui ti tilian ber Indian Air Force kutaleng puiram shalchung changa thil in thup sum tam tak diklo taka in semna a ninge ya alan thu asoya heram in leisakna a hian a shaltu aya sumlo tel tamjok an ninge in alanga dan palzut chunga hetiang lorem ti puile man mo taka ti puitlin puitu nge ni alang chu shiachian achula wangin heng thilte boy puitu Mizoram Sarkar chu mi puite shilfia turin an phut thu an soi Pulal Biak Zama chuan IAF kutaleng puiram shalchung changa rorel lai ZPM le MNF party in kara in puton na mek chu sarkarin mi puite a shilfia don nge angoi bo pui don ti chu anzo na ani thu asoya hethila hian thil dik lo ti tu an omani chuan chui chua dan anga shem nge a phut ti asoi
MPCC ช่วยตัวเตจวน BJP ไก่ช่วยสกาเลยปุยน MGNREGA ทักนาตัว VBG ราม G อดวนจูมีปุยหำชัดนาอายันเอกสอรตุมนันนี่อาลันทูอันสยา MGNREGA จวนนี่จะอินโหลนาตัวทุเดลกิลดาอันนี้ลายินดันทาราจวนทุเดลกิลลำสวยริกอันนี้โตเลวะ MGNREGA สุมโมซงซงจูสกาเลยปุยนอัตุมาดันทาราจวน State สกาลินจะสวมจังสวมลิเทงอันตุมเวอังไงโตโดนะMizoram ang state pachetan chuan har satna asiam theidon ti soin herwa man nei an du lo ti an soya heba ka hian kumsang ni sompali a BJP in thu neina an chana tangin India a Muslim le Christian te chek sol na le nek chep na alwar chhauna sa a hetianga sa kho in nek chep na hi state sarkar ho tu tele mi pui ai o a parliament house a thu MP ten out chwa puingam lo ma se Congress party chuan thei top an chwa don ti soin heng until put sang ti lotin norna nak tuk chomadar som pakhata tangin chan mari le vanapa hol in kara kong anzo dona heta hian Christian to phochu telvek turin an somani Zonet TV Pvt Limited Grassroots Boxing Promotions le Crown Boxing Promotions Changho buat sayin kumin me ni khata changin aizola King of the Hills Professional Fight buat sai anidon King of the Hills Professional Fight buat sai tur chung chang hiwa in khan Hotel Floria a thuthar thedar tu te shilfi anni a Grassroots Boxing Promotion a promoter Mujtaba Kamal chuan King of the Hills Professional Fight buat sai na atan Mizoram an lo thlam chan chu Mizo boxer te an that top le an tumru wang ani thu asoya ramdang boxer po ayan kolnual to a chung mi te chuan Mizo boxer te an tluk ngai lo ti soin Mizo boxer te chu an taima a ti tak tak na nun an nei ba ka Mizo mi puin an ngai vena an choi om Chanchin chu hlu ati thu asoi King of the Hills Professional Fight hi me ni khata changin mual puya ardeng Chuama Indoor Stadium a chan anidona in next som paruk om turarwa man ni in bout riat chu preliminary round anidona professional luchil 30 anin lananga abak zong bout riat chu event pangai anga kalpui anidona heta hian Mizo boxer cha Zoram chanan WBC title fight ahmat sondona vanal ompuyan Asian title fight ahmat sondon ba kalal din sang apo ain landon ani anin komna hian Mizo boxer panhi Vanal ompuyale Zoram chanaten thuthar thedar tu te zo na an changa promoter Mujtaba Kamal chuan hunrei lo te a Mizo ten world champion an nei arin thu le kumin chunga athlendik tur thu asoi Horticulture Minister Pusila Soivungan Mizoram thlai thar chwa te chu damdoi tel lo ani awangin a quality a tha a shisel bik ti asoi Mizoram Agricultural Marketing Board, International Fund for Agricultural Development and Mission Organic Mizoram Changhovin, Voin Khan Aizol Klapa, Mizo So Ting Chung Chang Soiho na le alei tu le, Shal tu te indorton na Private Sector Roundtable on Mizo Ginger Kam Buyer Seller Meet 2026 an buat sai chu Horticulture Minister Hian Amhan Puya, ZPM Kaishoy Mizoram Sarkar chuan, lo nei tu te le kut na thok tu te ezon na ti maso na andin mun soikan, angay poi moti asoya, Mizoram an thlai thar te chu chemical tel lo ani awangin a quality a tha a shisel bik ti asoi Pusila soivunga chuan niti ayukin Mizoram chu ginger capital of India a apuang chulom omati thu soyen Mizoram a thlai le thil dang thar chwa leitura Mizoram po na changa local te chunga lom thu asoyani buyer seller mi ta hian ram chung mun sang sang atangin investor le buyer lian tak tak an lo tela an indorton na atangin ropui le ani farmers producers company le kisan sei baka Imra iSeed le Mizoram Startup Mission in Thoho na Tualchhung an zia kani Inko Mahian Agriculture Secretary Piramdin Lianin GI Tech nei Mizoram so thing chu state dang ti angin thar chuak tamlo ma se a quality a thadzok thu asoya Mizoram po na changa Mizo te thai tharle tura local tenen an indoor na konga digna le rin omna apoi moti asoya International Fund for Agricultural Development India Country Director Pu James Mark D Souza Shields an Focus 2.0 chungchang asoifia ba ka Planning Secretary Pulelmal Soma Pachwawin ba na kai policy chungchang asoifia Mizoram Agriculture Marketing Board Co-Chairman Dr. Kesilamal Somza vapo inthu asoyani Mizoram Government ad hoc Aided School Teachers Union in Kumina AMC in Thanpui nei mangein Mizorama ad hoc Aided School le thoktu zongsong andin mun ngai provincialized data sa da le turin Mizoram Sarkar an phut tun thani somni a bigas tu shwai tu te thukomin an lo rel angin Mizoram Government Ad hoc Aided School Teachers Union bigas tu chuan voin khan aizol chan mariwai mi hola special conference an neya
Sarkar masa in kumsang ni somni pathuma edok aided school te provincialize sa hlan kaina ZPM kai shoi sarkar tharin asut le chu zirtir tu te zirlai tele khotlang mi puiten na antitak zeta zirlai tele zirtir tu te ngai nep na an ngai ti an soya andin hunchung cha nga hian school education minister Dr. Vanel Thanan special conference an nei tur pualin ziak mewa an pol ashatir angin Council of Ministers meeting masabera edok aided school te provincialization chu kaltlang pui ani tur thu andong chulom anti thu an soya education minister in atiam angein Mizoram sarkar chu kumina AMC in thanpui nei mangeya Mizorama edok aided school le thoktu zongzong andin mungai provincialized status da le turin an phut ti an soi Student Self-Support Union in Anpol kumsom litin na Ruby Jubilee anlom chu Larsab General Dr. Vijay Kumar Singh Ahman Puya Ruby Jubilee siadreng na lungphuna hong Aizolvana pahola SSU kumsom litin lom na le Anpol General Assembly voi somthum pakwana ni ngala hian Larsab chuan zirlai ni chunga mani in todel tumtlat Students Self-Support Union in kumsom limel anguthei chu alom pui thu asoya an malak na chuan tat chumidang te fui phur tu ani ti sia a theitop chua chunzom zel turin at sa ani Larsab chuan tumru na le be sham na tel lo chuan malam pana harsa ti soin SSU malak na chu zirlai te chau phur tu poimo tak ani a zirna sen so le in el na sang chaumek zel kara SSU chuan kut na tho aza pui lawa sumle paya in to le mani kutke adin angai poimo na chuan zirna chu degree nei nan mai ni lo mi pui tling cher chuan poimo ani ti a entir ti asoi inkhoma hian SSU president Tlangval Darming Liana le vice president Tlangval Robinson Zomwan Sangate Anpol advisor Tlangval James Ramdin Moya te po in thu an soya self support award 2025 dong tu zirlai pathum hena choimoy na hlan ani a zirlai dang te fui phurnan an malak dan tlang pui char chwa ani SSU hi kumsang ka zakwa somriat panga meni somni pasari khan din ani a thupuyatan zirna atana mani in todel tile kutna tho choi santi an mang ani National Cadet Corps Mizoram Group Headquarters chu Voin Khan Chief Minister Pulal Duoman ahong NCC Mizoram Group Headquarters hon ani ta kawang hian asamin Mizoram a opchin chu atop to don ani Voina Chief Minister Pisa a NCC Mizoram Group Headquarters Honzo Hian Chief Minister Pulal Duoma chuan Sports and Youth Services Minister Pulal Nging Lavamar NCC Northeastern Region ADG Major General Anurag Vich le NCC Mizoram Group Headquarters Commander Brigadier GS Arora nen Mizoram NCC Group Headquarters din ani theina tura malakdan an soihova Mizo chalai ten NCC chu phur takin zom se nun kai shoi na tha mu nan mang se an du thu Chief Minister chuan asoya ruilawin chalai tam tak atibuaya heng thil chalo laka hian chalai te an ven atul ti soyin chalai fel le veng watak tak ten an theina le thiam na te zawzo ka pho chwa theinan group headquarters chu chanlaturin at sa ani Mera Yuva Bharat Mizoram Hotu ten National Voters Day puala nagtuka kongzo anhuay hotura telvek turin mipuyan som Mera Yuva Bharat Mizoram Hotu ten Voin Khan Aizol Press Club tuthar lakhom tu te komin National Voters Day puala nagtuka kongzo anhuay hotur chungchang hi anshil fia Mera Yuva Bharat Mizoram State Director PMRC Selate Chuan Union Youth and Sports Affairs Ministry Huay Hotin January ni somni panga khan rampuma National Voters Day hi man ani a heni hi pathian ni ani awangin Mizoram chuan nidanga man phalsak tura angen angin January ni somni panga atanga ni somthum inkara andu ni bera state le district level man an phalsak angin Mera Yuva Bharat Mizoram Government Romana College le Sports Authority of India Changho chuan naktuk chanudar khat hian Government Romana College changin National Voters Day Rally an huay hot don ti asoi PMRC Selate chuan National Voters Day Rally hi rampuma vote ne 13 rammason na atan shwai tu cha ramta na chataka na thok thei tur than na chang an shiat theinan te vote thak poimo na an shiat theinan te mipuiro rel na ti chakonga an mo phurna an shiat theinan le thalai te nan taksa shisel na an ngai poimo achul zia inzirtir na turani ti asoya Chalai abikin vote ne 30 chu rally telvek turin asomani National Voters Day Rally a hian vote ne 30 ne na choimoy na hlanhal ani donani Supply Minister Pubilal Chanjawan Mizoram Taxi Association ne na computer set ahlan
Aizol is to bial to MLA ni bok pubilal chanzawa hian wa in khan bial chung dor puivenga Mizoram Taxi Association office lo in an pol shwai tu te akoma Mizoram khwalzin an pungzela taxi en kol tu te chu Mizoram melan na ani awangin theitop chwa turin atsa taxi en kol chu naza ani ti sha an mani dor tu te laka hoi khom na lan tir chin turin atsa achul huna chuan sarkar thopa soisel angai huna po soisel shelawa sarkar nen thokho thiam turin atsa ani anin kom na hi MTA President Pukela Rinliana na kaishwaya taxi manga ezong te ngai saktu minister le sarkar an nei chu an lom hle ti asoya MTA General Secretary Pumal Som Kimal report atarlan ani danin tunin huna MTA ya member sangthum velan ommeka Mizoram Taxi Association chuan taxi thilbo zon chwale taxi fare diklo taka la chin telaka achul angin chaktakin ma ala chin ani Mizorama Mahindra full range dealer Mana Motors in Vain Khan AC le 4-wheel omkop bolero camper thar chu Mizorama zor chwaturin an tlangzar Mana Motors showroom bongko na bolero camper thar tlangzar na inkoma hian Mana Motors neitu Mahindra dealer principal Dr. Franklin Larin heta chuan tunchuma bolero camper an tlangzar hi du thu sam anga siam chu ani thu asoya bolero camper chuak masa a khachuan 4-wheel drive thoma se AC a tel lava AC na 4-wheel a lo boka tunami chu AC le 4-wheel kop ani awangin mipui mamo na phushu hle tura be se ani ti asoi Dr. Franklin Laring heta chuan bolero camper hi Mizoram shat larsa bungrwa le mishing phur kop thei ani a company dangin nei ve thoma se bolero camper chu amanatlom zok ti asoi bolero camper thar tlangzar ta ki du thlantur chithum a oma chengnoi som le singa atanga noi som pakhat vel in car ani a voina tlangzar ani rual hian mi pahni in an le ngala leituma haulok mi som thum an ombok Mana Motors hian thaliam ta December chung khan lirthei zani som pasari shal chwakin hei thakhat chunga lirthei an shal chwa tamber chumani a mimal manchi passenger car za som pariat le sumdon na ata na manchi som kwa pakwa shalin passenger car bi khi thakhata an shal tamber chumani a tuna bolero camper thar tlangzar tak hian an lirthei shal chwa chu ati pun ngei be sei ani Leader of Opposition Pulal Chandamaral te in Sarkar tam masa a Education Minister ani lain khotina azirtir tu le health worker in dai tok da vek ani chinti asoi tuival bial tu MLA ni bok Pulal Chandamaral te hian wa in khan abial chunga kochen khat khopwar vaitin thingsat lungsum le ratukhwa te tlo in VC le NGO shwai tu te akoma khotlang momo shang an thlen te chu ti hlotlin ani theinan bo zui atum thu asoi Pulal Chandamaral te chuan khoshang shanga fan kwal na a zirtir tu in dailo na le health sub center a thok tu in dailo na chu alangsar hle ti soin sarkar tam masa a education minister ani hunlain khotina zirtir tu le health worker in dai tok da vek ani chin ti asoya tuna chuan school pakhata zirtir tu pakhat lek omna te health sub center health worker in dailo na ari ring ta chuan ari ru atina thu asoi Ramchunga Sarkar in Koldamdo in Chate na National Quality Assurance Standards a Kulikon Hospital at Lingthar National Quality Assurance Standards endik na at Lingthar Kulikon Sub-District Hospital hian ante na a za somkwa palipoin pathumbial ahmua heti hian Mizoram chunga Sarkar damdo in somrukin NQAS National Level Certificate an nei meka tuna hian Sarkar damdo in sompakhat le HWC Subcenter somli panga in state level NQAS certificate neto in national level a endik an deal mekani lunglei additional DC in kongpuin asutur ram netu zinga zang nadom nadong to te chu an ram chunga kongsial na ti chuan op thei tur thil da lo turin ashatir lunglei district competent authority for land acquisition nibok piro chuang kimi kheng lot chuan tlabung lungsen chumkhum le Rangte aram nei tu mi somruk pakwan hena shatir na pe in National Highway 54A le National Highway 302 sial zau na tura ram mamo National Highway Act 1956 lo chana dan angalak to chu sarkar ram vek ani to thu asoya hengram te hi mani ta anga cheibol thei ani to lo thu le engthil ma da arem to lo thu soyin thupek ti chu ani atangani somruk chungin kongata na lai tur chin huam chunga thil omte senghoi vek turin jang na dom na dong to te ashatir ani Mizoram Road and Building Contractor Association Office Tharachu in Khan Assembly Deputy Speaker Pulal Famkiman Ahong
Aizol tui khwat la nga Mizoram Road and Building Contractor Association Office hon na inkhoma hian pulal fam ki ma chuan contractor te chu ramta na bipoimo tak an ni ti soin Mizoram in mason na zaw zok ane zel theinan theitop chwa turin at sa ani Inkomi Mizoram Road and Building Contractor Association President Puvilal Biak Zaman Akai Shwaya and Paul General Secretary Pumal Som Sang Zelan report apea PWD le Contractor Association IO10 thu an soibok Mizoram Road and Building Contractor Association hi kumsang ni sompali adin ni in members somli an ommekani